Mibango ya wonjoria tauni-ini ya Siakago mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu ni thararite kwa ibida kurumirira njukaniriro ya onjoria a muguka na aria kuratuika maumite kaunti marigaini ya Meru na aikari. Na wakati walikuja wanandawa, tulikuwa tumekaa vizuri sana, kweli ama uongo? Lakini tulikuja tukawakaribisha hapa kwetu, tukaanza biashara na wao. Kumbe hatukuwa tunajua hawa watu wako na nia nyingine. Baraka mega muno mweri wa mbere mekara ukithie kometia mbia magagututira kivanga kana magakuruma. Kuratuika onjoria muguka nio marabithukiire aikari na maraiya indo cia makiri ma mbeca na nyundu wa marakara aikari marathukangia na gucina ibada cia onjoria ya. Watu wameinuka na wakasema liwe liwaro, tosa ni tosa, na sio kupenda kwa watu. Aikari aya maugite ibada iria cigitwo cia kwenderia muguka ciendagirio inde ingi ta bangi na dawa cia kurebia, na kwa uguo ni kuri na gikundi kinene kiretwe ni onjoria indi ni ekinae. Imekuwa kasi yao wako na biashara nyingine kando na miraa. Biashara hiyo ni gani? Umesikia there are so many cases of reversal ya pesa. Mama anatumia pesa kwa simu after kuuzia mtu miraa, alafu akienda tu kilomita chache inakuwa reverse. Akiboreria muingi urioreyuritwo ni marakara, komanda wa borithi Daniel Rukunga ugite uthuthuria ni wamberiirie niguo kumenya nia maratuthurire njukaniriro ici. Tuweke amani na ile mambo yote vile mmesema itaenda, itashughulikiwa, tutaangalia, tutakaa chini tuone mahali shida iko, lakini nawaomba na nawasi tudumishe amani. Gavana wa Embu Cecily Mbarire ni amenereirie giko giki na kwathana onjoria muguka gicigo-ini giki mandikithio niguo kumenya nia marathoga thayo wa muingi. We want to structure miraa marketing in Dawa, in Siakago. We make sure we register every single person who is coming to buy miraa here, tuwajue kwa majina na tuwe na registration ndio tusiletewe wakora tukiambiwa ni watu wa biashara ya miraa. Kuona riri tirita ria mbere kuonekana ngucanio gatagati-ini ka onjoria muguka na aikari ya matura ma Embu, thirikari ya Embu yugite itigwitikira ringi ikundi cia ekinae kwagagia muingi na aria mekunyitikana na ibitia riri mekuerwo ikinya ria watho. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Murithi.